aproximando. Ah, Mind your head. cuidado com a cabeça. Lige efter den store røde fyrbåd på jeres venstre side, der kommer vi til Københavns smalleste hus. Det er også kendt som Blyanthuset, og når vi sejler forbi, så kan I måske se, hvorfor det har fået det navn. In a moment, on your left, we are going to sail past the narrowest house of Copenhagen. It is also known as the Pencil House, and when we sail by, you might be able to see why it has got that name. Wir erreichen jetzt das schmalste Haus in Kopenhagen. Das heißt auch das Bleistifthaus. Und ja, Sie werden vielleicht sehen, warum man das oder man es so nennt. E aí, Uli? Um alô pro Brasil. E uma cerveja. The first play that was put on in here was Shakespeare's Hamlet, and therefore the big spot on the square next to the building is called Ophelia Beach. That is after the heroine of the play. Das moderne Gebäude auf Ihrer linken Seite heißt das neue Schauspielhaus und wurde in 2008 gebaut. Das erste Stück, das drinnen aufgeführt wurde, war Shakespeare's Hamlet, und deshalb heißt der Platz neben dem Haus, also Ophelia Beach, also nach der Heldin des Spiels. Så har vi vores operahus her lige foran, som blev bygget i 2005 af arkitekt Henning Larsen, som er meget kendt for sine karakteristiske tagudhæng. Bygningen war ein gave von Maersk Mc-Kinney Møller Fonden. Das moderne Gebiet her auf Ihrer rechten Seite ist das neue Opernhaus. Das wurde in 2005 gebaut und das war von dem Architekt Henning Larsen. Er ist bekannt für seine charakteristischen dachkonstruktionen. Inde i indgangspartiet ser I 3 store lysekroner, som er lavet af en islandsk kunstner, der hedder Olafur Eliasson. You can see in the hall in there 3 big, what is that called? 3 big lamps there, sorry, I don't know the name. And they're made by an Icelandic artist called Olafur Eliasson. Die 3 Kronleuchter in dem Opernhaus ist von Olafur Eliasson gemacht. Er ist eine isländische Lichtkünstler. Her lige fremme kan I se en stor fregat. Det er den, hvor der står F352 på. Den hedder KS Kram, og den var i mange år den danske flådes stolthed, eller de UPS-missile. Så har vi en ubåd hernede på højre hånd. Den hedder Sælen, og den blev sidste gang brugt i 2005 i krigen i Irak. The submarine on your right side there is called the Seal and was last used in 2005 in the war in Iraq. Das U-Boot auf der rechten Seite heißt die Robbe, glaube ich, und wurde letzt benutzt in 2005 in der Krieg in Irak. Så nærmer vi os kongeskibet Dannebrog, som I kan se længere nede på højre hånd. Dannebrog er jo det danske flag. Man kan vinke til dem, der er ansat herinde, fordi de er ansat under dronningen, og derfor så er det deres pligt at vinke tilbage.
right under the Queen, they are to wave at everyone. Das Schiff hier auf der rechten Seite ist Dannebrog, das königliche Schiff. Wenn Sie wollen, können Sie an die Männer winken, weil es ist Ihre Pflicht zurückzuwinken, weil Sie also unter die Königin arbeiten. Viu o que ela disse? Que quando você dá um oi para eles é a obrigação de ser oi para você também. Você trabalha para a rainha. Aí eles viram as costas para não ver. Go tell the Queen that they didn't wave back at you. Todo ano tem 2.000. Det grønne område, I ser her foran, der hedder Batteri Sixtus, og derinde bliver der hver dag affyret 2 skud, og det er altså for at markere, hvornår skibene her i havnen skal hejse og sænke deres flag. The green area that you can see here in front of you is called the Sixtus Battery, and here every day a fire is shot at sunrise and sunset, and that is to mark when the ships around in the harbor are to heighten and lower the flags. That's good. Wir warten kurze Weile eine kurze Aufenthalt, und wenn jemand aus dem Boot wollen und die kleine Meerjungfrau mehrmals zu